Hello everyone, tuni in his video ahin the Patriot kiti movie to sim explain ani bolo hite. Atu sim hi kum sangkhat jasagi somsagi legu maki pan hi Benjamin Martin kiti pa hi South Carolina gama ani chengen. Ama hin chasagi anayin chule azinu chu phat sot lo cha a anathi hi tai. Ama pa hi friends le Indian gal satna anapang hi in mi hang san ta zong hi Chule Benjamin hin farm lin pita khat zong anayin. Hiche lai farm achun mi vom izat hamin sum lo in na atong zi uvin ahi. Atu sim ihet chin theina ding uvin achom lam thei penin American history ga le vet no hite. Christopher Columbus in America gam aga holdo zo in America gam a colony sim ding in European mi hole aliang te ho chu ani ki chu tho uvin. Europe gam hinda la America a hungki chun lut milham ho cho colonies tin a ki heuwe hizong le British leng nu en colonies ho chunga tax zat chum anebul khumji in colonies hon chamlat na ne to moven British pei ho to gal ani ke sa tawwe chamlat na gal san ho cho confederates le local militia e pawa thing noi mi kiti ho a heuwe a hi le to sima le lut ki tawte Martin chapa ata pen Gabriel zong chu British pei ho sa da zaw ding en anelong lut le jing en hi a hi le gal thu to kisaya ki hona ding a hi ti het phanin ama le anaw pa Thomas in apa nung nunga zui honen Charlestown zone en achi tawe hichi meetinga thu pass chu a hi le tuwa ki patna South Carolina mi te zong British pei ho dawa zaw ding en a sai la tawe Martin wang chu gen theina a hin tu dio a het masat je in hichi gala zo ki kang se ding ati in hizong le ama thu chu achi tapu na hi Chizawin Gabriel in zong apa het lo ka in Continental Army azaw dingin amin aniki pi lutan apa in a het chun ada le azingin hizong le achapa chu akum alin ta ji in ima alo thei tapu na hi heti chun gal chu kumni walzen an chi ta in British te chu ane ha ju che tawe Gabriel in ain sungmi te chu letter a hin tho ji in ha sat na le gen theina atu ho chu a hin sun ji na hi ahi le zan khat hi Continental Army ho le British Army ho cha Martin te in mai ahang ki kap tu tawe ama ho in ku in jong window a panin agal ve no ven hi chupe in sepei khat hi a in sungu wachon ahung lu ta na hi le Martin in a pistol in doyin he jong le ama pa chu Gabriel ani hi in lam kai ho ko ma letter tha ahung da na hi chu in ama hon jong Gabriel ke su kha na ma ha chu azan pi pe tawe chule firing a kisukha Continental le British pei ho zo si chu Martin le ain sungmi ten a zanobin a veranda obachon a kichor sa tawe a hi le hichepe chun Colonel Tavington lamkai na in British pei izan ham khat ahong ki tolovin Martin te in sung chu a khole le ovin a hi le letter chu a hin mudo tawe chu phan en Tavington in aza over koi ham hi chi letter hin po hi hong ki phong do ovin ajuti lo le na bon chawa ka thade na hiwe tin sai tai so in Gabriel in kai ka hi e tin ama le ama ahong ki phong do ta na hi Chizawin Tavington in asapei ho za Continental Army zo si chu that ovin lang chule hi chi in zong hi hal ha ovin tin order abort tai so in Martin zong ataw tho en long set ta en hi chu bol hi be en tin asayen hi zong la Tavington en nui si tai na hawin Gabriel zong chu thading en aman tawe ahi le Thomas in zang au pa chu aga hu do gut penin Tavington in happy na nei lo hilin ahin kap li tai Chizawin Continental sepei ho zo si chu atha sa en chule Martin te in chu ahal ha ovin ada la tawe Martin zong alung na valin in songa athailu nen box sunga mei thal mei lo le tomahawk hei cha cha gala do in chuin acha te ni Nathan le Samuel chu mei thal khat chi api in Gabriel man ho no chu adal tawe pha chom kha zo in sepei ho chu ahin ma khalovin ambush bowling aki gong tawe Martin acha te ni za sepei officer alin pen ho akapli masan handing in ahil ta na hi sepei ho jong ahung nai che pha novin ama hon jong officer ho chu ban nei chain ahin kap de uvin chu pha nin sepei dang ho jong chu acho no gam tawin chu in aman jong a hei cha la do in sepei ahing ho cheng si cha gatha ne aja pa chu ahin hu do tawe hichia hin Martin hi gal hang mi hang san ta hi chu ahong ki hedo ta na hi Chizawin aman jong acha te zo si chu azinu su pinu Charlotte te ina apui ta na hi nikhat achapa Gabriel chu gal ka ma chi ding in akigong ki ta na hi le apa ina khamin
hi zong le a kham zo do pha nin aman jang achapa non chu a hin join acha te adang si wang chu anu niaw ko ma chun adal hatai nikhat ama ni in zong firing light ta aga tu kha honin hi chi phat lai a chu sepai ho chu ki mai tu a ki kap tu jiu a hi aum dan chu mei changin kha kha chu awang si pa hi jing da na hi chuin martin in acha pa za hitia ki mai tu a ki kap tu he ngol thubu a hi bo ve gal bol dan hi a ki khial lawa a hi le british sepai experience nei sa ho hi izo lo hil diu a hi tin a sei tai chuzawin colonel burwell kitipa chu aga ki mopi honin colonel pu in martin chu militia thingnoi mi recruit boarding en ngan sina na yin friends hoa ko na reinforcement ahung lun ka nang le na sepai hon thanglam gam kaya british ho na hin tin diu a hi tin a sei ye gabriel le martin jong sepai recruit boarding en lam chom chi a chi hon tan gabriel chu khului khada agawa lo nen hechilai khu a cheng a sen gul no and hawa to ke tho in pastor puzau na in khumi te izat ham khat militia azau ding in a hin zol do tai a hi le ama jang a chi ding konin and paza achanu a hel thaina ding in permission a ki thumin a hi heti chun la izat ham khat song lo den friends officer Jean Villano kitipa in militia ho chu guerrilla war tactic boarding dan a helin chuzawin ama hon jong british convoy ho chu ban nei cha en ambush a hin bolovin a hin ka pan taw ve nikhat ama hon jong british sepai ho ambush a bol pe novin later man lo ta le general cornwallis diary chule leng nu en give a ball ui chani ta chu a hin man taw ve a hi le ama hon jong nikhat british sepai ho ambush boarding in field lai longa chon aneke sel ke taw ve ama ho jang ahong po do win ki ging sa british sepai ho chu ahong ke to lovin ama ho zo chu a hin le kap ta ve chu phat in ama ho jang ahong le jam ta win martin le gabriel zauna in mi them kha chu ahong su chana ana ovit adang si chu british sepai hon akap li ud loi ahinga ama loi jang o movin a hi ahing do cheng si chu gam lai lung a sila ti di ham pa ti di hama a kem over akile chun ta ve a hi le gal hinga ke man ho chu jingni khule gal mi ten a khaili diu a hi ti het pha novin martin in jong plan khat a hin nei tai a jingni khoin ama jong a sepei ho ki hen namuna chun general cornwallis to chamna thu sei ding in a chi in cornwallis in awi chate ni amu pha nen a ke pa the azingen he jong le gal hinga ke man ho chu tha do ding anum poi chuphat in martin in mungamla ta a sanghol san a british officer a hen ho chu a vet sai ki he tu ding atita a hi le ama ni jang gal hinga ke man ho ki he tu ding in a ke phat sa hon tai martin jang ahung po do pe in tevington to ahung ki tu honin tevington in achapa a tha thu a chon martin chu a phinin chuphat in martin in jang tevington chu a kanayen gal ki chai masanga ka tha te ding na hi tin a sai tai chom khat zo in chang pola ki sim thu british officer ho chu cornwallis kom a hin dom lu tawin a hi le ama jong martin ne thep thla hi chu hetan chu pha nen ama jong zum lung han kopin militia ho ma do na ding in tevington chu full power apitai chu pha nen tevington in jong militia a zaw in somi ti ho chu a hin khul pan tan chu zawin ama ho jong charlotte te in zone in a ki tolovin in chu aga hal hataw ve he jong le wang phat ta in charlotte le martin cha te ho chu ani ke sel do manovin a hi chuzawin ama ho jong mi vom ho chen na bits panga chun aga cheng taw ve chom khat zo in martin le gabriel jong hilai muna chun ahong hanen hilai muna chun gabriel le adong manu and chu aki cheng han tai a hi le mary skin aki chai pha nen gabriel le martin jong militia ho to aki tol do ke tawin chule en jong a in sung mi te to a chen na khu wa akile ke tai ama ho jong khusung agalhunu wa a hi le tevington le asepai hon a khusung o chu ane bulu tawin a hi tevington in militia ho ki thopi in anga ovin hezi chun khusung mi te zo si chu hawin sunga a hoilo novin ko zo si a kha zo ovin hawin chu a hal ha ovin khusung mi te zo si a bon chan a thi tawin a hi chom khat zo in martin le militia ho jong khusung ahung long ovin khusung a chun poi macha amu tapu ve ala uwa upa khanin azinu le achapa athia mu pha nen alaina wal bes en ama le ama ki kapli tai martin in zong and hi chu mei wam la achun a hin mu do tan tevington khunung a hi chu a hetaw ve
so in Gabriel in mi them khat akipogin Tevington le asepay ho nung chu a delta wen a hile Tevington le asepay ho chu anike cholpat agatu khataw ve so in amma ho jong akikap tu vin akikap tu na ovin a bon chain akikap li ovin so in a chaina in pastor point Tevington chu kap di ding agu na hile Tevington in a hin le kap kha masatan so in aman jong a rifle ki lo sa chu Gabriel ading in a le taw pi in so in Gabriel and Tevington chu a kap tai Chuzawin aman jong a chemcha asat do in Tevington chu aganagin sut bedding a good penin Tevington chu hong ki hegin Gabriel oi pu lai ta chu a dot ta na hi Chuzawin Gabriel chu ada thain atake eke in azam tai chamkha zawin Martin jong a hong thongin a chapa chu a ang sunga chamkha zawin atita na hi chu phanin Martin jong alung thide tan in lam kileding agutai hinla Gabriel bek sunga American flag ahin mu phanin aman jong alung ahin khialin heti sun garmun lam zonin pun lap chu ahin khai phei tai ahile heti chun Continental Army hole militia ho chu ki thuin British sepei ho to nasata in akisa tu tawve Tevington in gala panin ahin vein ahile amma jong lungning zo tapoin heti chun aman jong General Cornwallis orders asukken a platoon ho chu ahin ki puin attack boarding in Hong Kong tai Martin le militia hon British sepai ho chu all in ahin no phai uven heti chun a chainan Tevington to ahong ki mai tu han ta na hi heti chun amma ne jong na sata en akisa tu honin ahile chamkha zawin Tevington in Martin chu ahin sulemin tula chun a khup angam ta na hi so in Tevington in Martin chu noi si ta in a hawen heti chun anung lama panin alol chu watan ding aguta na hile Martin jong aneke dal do in Tevington oi pu zo chu ale sunin athat ta na hi ahile General Cornwallis in jong gal alal ding a het phanin asepei ho chu ale kau tai so in rebels ho jong chu gal zo na chu alom taw ve Martin in asaibe na a hichikum mama a chun French Navy ho ki thopi na zalin British Army ho chu anike surrender sa tawve hichikum chu kumsang kha jasagi le somge le kha hi e a chaina in Martin jang a in akile ta na hi le militia apan khompi ho in a in chu ane tha sa pi tawin a hi chuzawen amma jang Charlotte le a cha te to a cheng khom win hichi a hen a movie jang a hong ki chai tai